Bakunzi bamenye News TV, nizere ko mumeze neza cyane aho mwerereye ari hose. Mbifurije kugubwa neza cyane, waba uri mu gicamunsi, waba uri mu gitondo, waba uri ku mugoroba, aho uri hose wumve ko ngusuhuje kandi ngwaye ikaze muri aya makuru. Ushobora kwibaza ati rero niki kiguhuruje bwana Pacifique? Nkahita nkubwira neza cyane ikintu kinzanye aya masaha. Nje kubashyiriraho umucyo ku makuru ari kuvugwa none ahangaha, maze kubona yuko ubu tuvugana umwe mu bayobozi ngo bakomeye ba AFC M23 bamaze kuba bamubika ngo yitabye Imana. Ni igitero kigambwe na leta ya Kinshasa, cyagabwe ku itariki 11 mu mujyi wa Goma. Bavuga ko mu bantu batatu bapfuye harimo umuyobozi wa AFC M23 wishwe ariko utaratangajwe. Bakoresheje amafoto rero, bakoresheje AI bagaragaza uwitwa Lawrence Kanyuka ngo niwe wapfiriye muri kino gitero. Ese Lawrence Kanyuka yaba yapfuye koko byanyabyo? Ayo makuru rero ndayazanye neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Wowe tera gatebe umbe hafi kugira ngo mbigusobanurire akantu kandi utaza gucikwa n'ikintu na kimwe. Hanyuma rero umugambi wo kwivugana General Sultan Makenga, Mesia w'abakongomani, Mesia w'abanyamibabaro bo muri Kongo bose, Mesia uzaza gucungura ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bagiye batandukanye, arimo arashakishwa uruhindu n'uwo wita Lieutenant General Pacifique Masunzu, ni uri gushaka kugira gute kumwivugana. Bamaze no kuvugana ku murongo wa telefone, ndaje nkubwire ibyo bavuganye byose uraza kubyumva neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Mu yandi makuru kandi muri iki gitondo ubu tuvugana hari inkuru itari nziza yamenyekanye mu gisirikare cy'u Burundi, inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda, inkuru y'incamugongo kuri Kisekedi, inkuru mbi y'incamugongo kuri President Evariste Ndayishimiye. Ni inkuru rero y'ukuntu umujyi wa Uvira wamaze kuba uzengurukwa mu buryo buri official. Iri joro harayihumvikanamo amasasu akomeye cyane. Byose rero ndabifite, ndaje mbigusobanurire akantu ku kandi. Mu yandi makuru kandi hari amakuru ari kuvuga ko igisangane hari ikintu kidasanzwe cyahabereye mwiri joro. Bugiye gucya hari ikintu ngo kidasanzwe cyagize gute cyahabereye. Ibyo nabyo ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Wowe ikintu nagusaba ni ikintu kimwe gusa, reba aho hantu handitse like, hari agakumwe kareba hejuru, ubwo ni kuri like, ukandeho like nyinshi cyane bakunzi bacu aho mudukurikirana muherereye ari hose. Ndakeka atari ubwa mbere mumbonye, nitwa Pacifique, nkaba nkora ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ubwo rero iki gitangazamakuru ni cyanjye ku giti cyanjye. Ubwo rero urumva utasapotinga ahangaha iwanjye, ntago wasapotinga ahandi rwose ngo bivemo. Ubwo rero usabwe kunkandira subscribe, rwose nicyo kintu nagusaba, ndetse no gukanda kuri like kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro nk'ibi ngibi biba bigezweho. Munyemerero twinjiye muri amakuru, tujye ibi bintu tubije deep, tubihere mu mizi indani nyirizina, mbabwire ukuntu byifashe. Hanyuma rero turahera hano mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma rero ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatatu 2026 hari amakuru yamenyekanye mu masaha ya mu gitondo ko ku isaha ya saa 9:20 hafi n'indi, ndetse no ku isaha ya saa 10:10 aribwo hagabwe igitero ku nzu y'umudamu yitwa Ndebadi, yitwa Karine Bwesine. Uyu nguyu ni umufaransa, sinzi niba muvuze neza izina ryiwe cyangwa n'igishe, ariko nuko yitwa Karine. Uyu ngo rero akaba yarishwe n'igitero cya leta ya Kinshasa, akaba umukozi rero wa UNICEF. Uyu nguyu yakoraga muri UNICEF, niho yakoraga, ariko akaba ari umuturage w'abafaransa. Ibi rero byateye ikibazo gikomeye cyane ku buryo Kisekedi ari ku gitutu cyo kubazwa icyatumye yica uriya mudamu, ndetse icyaha kikaba cyamaze kumuhama. Namaze kubona yuko bamuhaye amasaha 72 yo kuba yamaze kubona nyirizina umuntu wakoze kiriya gitero agahanwa. Mu gihe yaba ataramubona araza guhanwa ari we. Ese Kisekedi aho yabagiye kujya muri gereza? Ibintu ntibishoboka. President ntago yajya muri gereza, kirazira. Ariko aba bazungu nta tolerance bagira, ntibajya batorera. Iyo bageze ku munyafurika basya batanzitse, babaga nta kinya. Niko bimeze, abantu babirabura duteshwa agaciro n'abazungu. Ariko amakuru dukurura nyayo nuko itegeko ryatanzwe na Kisekedi ubwe, aravuga ngo murase. Ariko we yagiye kurasa, azi ko agiye kurasa Sultan Makenga, azi ko agiye kurasa Bertrand Bisimwa, azi ko agiye kurasa Lawrence Kanyuka, azi ko agiye kurasa Sultan Makenga, azi ko agiye kurasa Joseph Kabila Kabanga, ndetse n'abandi bayobozi ba AFC M23, kuko byakekwaga yuko bari hari rwose kuri guverinora, niho yagiye kurasa. Ndetse anarasa ku nzu ya Joseph Kabila Kabanga, azi ko arivugana umuryango we wose, bivugwa ko waba unatuye hano mu mujyi wa Goma.
arasa ku nzu ya Moise Nyarugabo, ararata ajya kwirasira mu mazi mu Kivu. Hanyuma ubu tuvugana rero ariko mana yanjye uwo rudahoze n'ukuri kw'Imana, nagira ngo abakunzi banjye munkurikiye hano ahanga kuri Menya News TV, mbibutse ko aha ni iwanjye, ubwo rero utankandiye subscribe ndetse na like rwose nta kintu waba ufashije, ikintu wafasha kikanshimisha nicyo cyonyine, nta kindi nicyo, wenda n'ibindi bizagenda biza. Hanyuma rero ubu tuvugana amakuru asowe na leta Kinshasa binyuze mu itangazo AFC M23 yamaze gushyira hanze mu masaha atambutse, batangaje ko ngo iki gitero bagabye mu mujyi wa Goma ngo kigiye kwivugana abayobozi ba AFC M23, ngo ndetse cyanivuganye umwe muri bo ukomeye, gusa birinda gutangaza amazina, ariko bagaragaje amafoto y'uwitwa Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu niwe muvugizi mukuru w'Intare za Sarambwe, niwe perezida mukuru, niwe ushinzwe gusohora amatangazo, bese ni buri kimwe. Aza ngo bamwivuganye, kandi saa 2 za mu gitondo yatwitinze, saa 5 ashyiraho itangazo, mukanya bugiye kugoroba mu masaha za saa 12 saa 11 gutyo ashyiraho irindi tangazo. None se byanditswe nande? Ni Kisekedi wabyanditse se? Ese nabyo ni AI ra? Ko nabonye ari abahanga bazi gukoresha AI ku buryo bukomeye cyane. Ahanga Lawrence Kanyuka mu itangazo yasoye yasabye abaturage kutizera ibikomeje kuvugwa n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, ababwira ko bakwiye kwirinda iyo propaganda bakomeje kugenda bakwirakwiza bamamaza ko hari abayobozi b'Intare za Sarambwe barashwe mu gitero cyabera hano mu mujyi wa Goma. Abibutsa ko ku itariki 11 z'uku kwezi turimo kwa gatatu aribwo habaye igitero mu mujyi wa Goma, hanyuma ngo bikaza kurangira bigize gute igitero kivuganye umuyobozi cyangwa se wari umwe mu bakozi ba UNICEF. Sibyo? Nuko nguko yambwiye, nuko nguko yababwiye, n'uryo tangazo yasohoye. Muri make buri muntu wese yabwirwaga, iyo basohoye itangazo bamenyesha buri muntu wese bari kubwirwa. Bivuze ngo natwe rero dutanga amakuru ubwo twabwiwe. Muri make nta muyobozi n'uyu numwe wo muri AFC 23 wigeze yitaba Imana, nta warashwe kuko yaraswa byari butangazwe. Rero Kinshasa yakomeje kugenda yitotomba ivuga ngo Lawrence Kanyuka bamwica se agakomeza gusohora amatangazo badi. Byo birashoboka, ibyo bibaho. Ngayo nguko rero bakunze bacu nuko bihagaze, kandi nta nubwo byoroshye abe na gatoya ku rugamba. Ibintu urabona ko bikomeje kujya bihindura isura. Bavuye mu rugamba rw'amasasu bagiye mu rw'amagambo, bavuye mu barava mu rw'amasasu bakajya mu rwo mu kirere, bakajya mu rwo mu magambo. Ibintu nk'ibyo bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Hanyuma rero mukunzi wacu weshuti yacu akadasoka, ndagira ngo unyemerere ayo makuru tuyasimbuke tuyaveho, ubwo tayari twamaze kuyavamo. Hanyuma reka tujye kuri operation ibaye mu ijoro ryakeye uyu munsi mu mujyi wa Uvira. Ndatangaruka kuri Masunzu mbabwira ibyo Makenga yaramwongoreye ku murongo wa telefone ko bitazoroha badi. Mu mujyi wa Uvira rero byatangiye byitwa ngo n'ubusahuzi bwabaye ngo ku muturage bari bagiye kwiba amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanyemo n'amatungo yo mu rugo, harimo inka, amahene n'ibindi bigiye bitandukanye, dore ko hari abasigaye banororera mu ngo. Hanyuma bari binje bafite amakuru uko aherutse kugurisha inka zigeze hafi kuri 4, ariko asanzwe ngari n'umugwiza tungo hano muri muno mujyi wa Uvira. Bajya kumwiba ariko basanga ngafite intwaro, arabarasa, abarashe bagenzi babo baratabara. Batabaye FARDC nayiza gutabara, je gutabara itangira kurasana na za Wazalendo rero kubera ko zitashakaga kugaragaza yuko zagiye gukora ibyo bikosa byo kwibwa kandi byo kwiba kandi bibujijwe muri uno mujyi, byarangiye bagize gute, bigize abere bahangana nabo bigira abantu bari baje gutabara, kumbi nibo banyagwa. Gusa kubw'amahirwe aba Wazalendo bomurutse kuyu mugabo nta kintu bamutwaye na kimwe, ariko urumva ko gahunda n'amakuru bari bayafite kuno mugabo, amafaranga yafite yari yagambaniwe muri make ko bagombaga kugira gute kuyamukuramo. Ngaho ngukore bakunze bacu ntago byoroshye. Ibi rero bagize ngo ni ibintu bisanzwe, bukajya bumva amasasa avuga bakagira ngo ni ibyo biri kuvuga gusa. Kumbi Intare za Sarambwe mu gihe bari bahugiye mu ibyo zabonye umwanya mwiza koko mwiza, nimvuga ngo umwanya mwiza cyane wo kwinjira ahanga mu bice byose bisatiriye umujyi n'ubundi wa Uvira. Intare za Sarambwe rero zamaze kwa zihinjira mu buryo bukomeye cyane ndetse bunakaze,
n'ibimenyetso bigaragaza neza yuko bamaze kuba bagira gute bazenguruka no mujyi ndetse guhera yitwa Kingwengwe, Kawezi ndetse na Tema nandi agiye atandukanye hose intare za Sarambwe zamaze kuba zigira gute zihasesekara. Ubwo igisigaye no kugira gute gisigaye no kugira zikafata nyine muri make no gufata umujyi wa Uvira bagakuramo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zaricanguye maze bagakora ibintu ubona ko atari ibintu bisawa. Aba rero bari bagarutse bari bavuze ko nyine batagomba kurwana gisivile, bagomba kurwana biyubashye bubahiriza amategeko n'ubundi agenga intambara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kumbi intare za Sarambwe ziri kubaga nta kinya. Reka iyo nkuru nayo tube nk'abayisimbutse tugaruke ku basirikare bishwe. Abasirikare b'abarundi myaboneka biciwe yitwa Mutamba, bishwe atari bake cyane, bishwe ari abasirikare benshi kuko nago bari bo gusa bari bari hamwe n'abasirikare b'abanyangora. Ngo buranga umugabo ngo wisunga umugabo mbwa mwarangiza mugakubitanwa hamwe mugakubitirwa hamwe. Abangaba rwose bano banyangora ngo baje bazi gutabara FARDC kandi FARDC bari bihagije mu kwidefanda ngo bave muri rwo rugamba. Bigeze aho baza kurwana nyine birangira nyine bongeye basubiye mu bihe byabo. Ariko reka mabwiza ukuri ntago ibintu byoroshye na gatoya ndetse urugamba rukomeje gufata indi ntera. Mu ntare za Sarambwe baracyafite akazi kenshi cyane ko gukora bitewe n'ibintu nkomeje kujya ngira gute ngenda nibonera cyane cyane ku bijyanye n'uru rugamba ruri kujya ruba hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ndagira ngo wenda n'iminota iri kugenda itujyana tunyarukire ku yandi makuru ashyushye ari kuvugwa aya masaha. Amakuru agezweho, Sultan Makenga yahamagaye uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu n'umugenerali mukuru mu basirikare ba FARDC baramuzana. Ushobora kwibaza ngo bari baje kuganira ku kirero ikintu baganiriye ku kinyine ku icyo kiganiro baganiriye ku murongo wa telefone. Ushobora kubyibaza cyane rwose ukaza bikaba wenda byakuvanga ariko cyangwa niyo mpamvu mpari kugira ngo bigusobanure neza cyane gatanu kagenzi kako. Anga makuru ari kutugeraho aremeza neza yuko Sultan Makenga yahamagaye uyu nguyu Lieutenant General Pacifique Masunzu ku murongo wa telefone amubwira ko agomba kujya aryama afunze. Cyo kintu muri kucyumva, agomba kujya aryama afunze agakomeza kuko atazi isaha n'umunsi ibihe bibi bizamuzira cyangwa se yaterwaho. Ngo niyo mpamvu agomba gukomeza inkingi z'inzuze, niyo mpamvu agomba gufunga neza ibikari bifunze urugi, mbese buri kimwe ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero bakunzi bacu kubwo ku rugamba rutoroshye rero cyangwa se ibintu bikomeje kugera bimera nabi cyane gatanu kagenzi kako, nyaboneka rero munyemerere mbabwire ko aya makuru wenda umuntu ashobora kuza kuyagaruka mu yandi masaha aza kuba ari imbere. Ndabona imboni ziri kumamagara ku bwishi cyane kabisa buriya nandi makuru mashyashya agezweho. Reka nze numve icyo ari kumbwirana. Namubajije cyane cyane kubijyanye n'izo pfu z'abantu babiri batamenyekanye amazina yabo, mubaza ati se koko byaba ari ibyanyabyo abarimo umuyobozi wa FCM Vetro wapfuye, ariko kuri nuko ntawe. Reka tuze kureba niba ari cyo kintu wenda agiye kunsobanurira. Ubwo reka mbe funze kano gakayi nubwo harimo amakuru menshi cyane ndaza kuza kubabwira mu yandi masaha ari buze kuza ari imbere. Ndabakunda cyane bakunzi banjye bo kuri Menye News TV ndetse nandi munkurikira hose. Mwebwe mukande subscribe ahanga muzajya mwumva byinshi bigiye bitandukanye. Mugire umunsi mwiza, bye bye.